klem ma phansi bang lo jo phil la long nang le lo non kam da klem pon bom lo setan itu ini kirang ji tarik sirkia pa phansi itu sik chedang pon bom lo itu kortan thi aphan farmon pen itu tak tak long kam hawar itu mai hipik meeting doji la se itu pak long kam hawar mate kortan thi ara doan ante PSLC aphan ninga che the doan atum aphan se ta phalo apen chuni rilo mane na tum e chuma phan ninga ka the dun po ninga plong pen abang so meeting ani ngang che tong pen lira chamang pidun po busi ning che thelo apen tu dak cho gali tu mas itung kachi song ani wang ta eng ton te episode si tung ke kachi song pen itu ma le do pen itung thang kachi song ta pa gali kachi song pen the phan praman si che song ji pasi episode si akimang ke na tum rada tum chi lo ani wang social media lo se ta thek long lo itung hem pre ka phan makinang ji itu maka I hem pre ka bang estimate itu long vek nang je phan si tu ke mang pon lai pasi tempat long kam hawar ke do an arong tin hawar do an seta dasna pang sorni por doi pik seta ka chitong ke ji phan si chuni ri lo itu tempat long kam adim la ke monterona arong si meeting bang pati pon pasi patua klamalo monteron patua klamalo ke bang ke ji phan si chuni ri lo Yes, along Presiden Koipen, Kacunuri Bangalalo, and Litum non Givanji, Tarik Sirkep, Aparman, non Litum, the Sikon, Tabangso, Paglokam Havarlong, 6 Sidul, Varnes Aparman Litum, Kedang Pasitum, Kadu, might be Kedang Pasitum, the Siklo, Tabangso Amayalong, Tabangso 6 Sidul, Varnes along, Kadugawi. 80 HFC pan kiproi rapet itu kawi akan stami tukhalo apen central committee hoi adu kawi stami tum tukhalo labang so amai long ngai stong non dia pan apen hai deng macing hon presiden jai ka thar sa pan stami hapono labang so mai long adu kawi central bitung teman stami labang so mai long ngai stong pasi adu kawi pan stami tunai lo itu palong kam along padu jinon kirang di tarik sirkia pa farma sikan to kabi atau mas kami nang ditum bangso along andior tamai pidun fansi kato ya tamai tuning dilo kado